Ya, kan yam je India ler gon dial di enten. A dong baro mi tod. Kuri ga mi yitok da dop. Torbele ya doin mai. Ka gambel kam gambel kana itam. La rek kana tok. Ko na maganga ka. Yeno ngaje te gram te da do ma de ga na gara na tai. Si jidis. Then kan ne kan wo dong bare se kwa tok se kwa kai. I don't know how lion situation understand ke je do lion understand kwa lot. Mala ti je ne o rek mi se no mi se na je ko koruni. Ne de nyur ten de char ko bo tok forever. Tera me de nyogo nak da do ka ngani. Dio jan ko kwar de nyur e kan wona mbatugde de kanelat men negran changaram kel ni chang la yan naga kel wela wona ko kor padan de ko kor padan dan di ka joron ko kel la jagur ke bayi tu soro be nyok ñu ko yela nenen la na khairar barisa ni la mete joy mi ci ben mo kay ko gwada ba gor ba lu do gor ko ngaje tegran yum teg human being ko very important buma jente gandi ni jen katidial but man la rek kan kwarta la kwar nore gweyil kane sherek nore ba jien ba ben gwado dien man bi tuk ba tuk rado dien either ba tuk abiamet ba tuk ramodo no ken la solution no quicken kana mola to ko ngala to ko korndit mi cha ju ko ngam nat la ja gori on ne mala rek nat ke le jembi charo warga ni cengdar man butuga tama jona jogo tok kwana neng ne ten federal ten gangna that for changa ji convoy chat cham talot ba ko attack ni chang rode ne ten de re ko mo char ka de leten kane ten gwar kane ngene pate jo jiri udien ran lugno koram bi moy kon tanat ko ne la roy ke media te ke ci kon led wich kod gane ju ina dia ga go no recognition ne ti lom ne tanat nga jira ne ke te kon ti la lom ne no ngot cafeteria ni shaini tol kana I go gane recognition ko lat ke chong kana tan de we de te ge ko tala melet kana apart from lom no got shaini ton kon tala dor me nan ngam la ran donc di lan dor ku gwalu gane ku point ju ku wech tala je gora na mi cham karwada ka bukan bana barar bi na bana ko ke media kan taw karik ka tala mlar kan ta tande ne kan roji long roji media mi dan na wiji lat galet tala mlat kan bo jira mu tala mlat diga tala mladi ciro tali lot ko di na la riet ke media ciro ka gadi tor ko tali contribution society ga mi ladi men nan kam to your profession is specifically da jilok kan go area an le tan garwad barik ti to re society ko metel mu ko contribute tan tali lot ciro lot ko di na le riet mu lo dung society ga cian men go ye ne itame ci cian ga lok dong ci yen nen ci entire wale lana mal gorba barar be address o cha changwa cha go ji ne di ci gorbi ro den lok saka dem lo lok ko de na rote je mene banan na kam gambelo ka itang kana bol mai ke jike te ko kwarte te representative ne ko kuma ka ci kana caption forever and for all na mo mi de le dial caption go je ya ba te George ber kan kon ku der fuji te ga chong ko mani mbuñ bo ci kan understand ko activity no kon men activity no kwar kon la mala ber wala ka nyo zone kan man wori wala ra nyo zone shekel ber mi ci wa nyo zone ka roy free ko ngai ken taram law mer information dina nangara mano te plan ko ni tang bi yigdot ko ber bene do balat ke jemo either ba gitar pam ten to kuj mi ba ka kan ba nanga tro dong de moy warda ke da nang pin lara dong de itang munde ke lu kana ber te dong de ba nang ka ba mat kel kana abol te to te kan ten lat ke man naka na ngai ke lod ala kwar mlo na na gambel cha na den nak me da ni jo modu bong logo ci bar ci kan war ban kan war nak ci na kel aba janga ji
yen bela yen eden teloten ngod ku yen alemi to consider yo kwaru please or friend ne la wadwa ma ndial de shegran kana garan de gan negrunda do please goro be char ci dinu kware to gor yen to ne ka alemi to goro de yen guje gwa ran mi se ben go doru ram mo ci gwan mar do chang jow ji mar kon ci yen mar gor no use ji ke information ci noor zone mu ko te get ka ngade han gubay din gubay men jeex nan ci gubay wara daga ci ga dung zone ya nyok man den the last entire creator ko kwaran en rawda ne doctor galwa bi ngajen tan cha le mitu consider ge hana le mitu mi en kwar we je chira ga yak chana da banche mare te ladet baga cham mi take decision la de shiga dung budget ndan inshallah kana magol ngai je panyo nor zone te kan garek sikan gabi den tikan atolo go mi kan atol cham kwar te tin na bonga je ramada lat bo kwar duno wo shi nor zone chum no ko na budget en cha approve cha ngwal ngok is a 1 billion 900 something like my jang zone len cha de la ranyo zone te ne ko 4 billion dogoma report dung nor zone cha la clear always no ko yodi bu kan ko tolo ko yodi cha kamuto la clear la dogoma ko ngaje te ga mi chondi na mai ke cha goro ba expose ko social media je la report den no goro no me de wo ka page dung ku ma gambel mandan min shala gambela government press secretariat tan cha report detail dung ma jang zone kana nyo zone ra si jen cha le dung nor zone cha le je la chifin bang no ke yoda ne cha den ngo ko yona cha to ko no ko yodi bi nor zone ko tollo ko yodi cha kamato klil ci clear manona nyo zone ndima revenue ndien la de zone tolo revenue ndien de region tolo revenue ndien de central government da tolo the token dial classification mission mo la lat kan ga andolen internal ten pai to national ngadi according to information it je kan dr galwa ka like a pass pan ka dol che ka luko kana lagdar cha moy ka simon party te la de last wa bar gwami look medan cha jago ne baram kel ka ji national dialogue kan ne rugo jatelet point de chere me pass pan ci ne ren ko kenten ji te paten kurik discuss there are lo inda ben o chang ni gubai chen dung no reson tan ne ding wanti ci wo kan point de ben tele mi din me lay ni gubai ya wo ko ne jero long ya beate mal